Mahashala, Mahashala has back. When I'm in to me, we know as soon as we are to me to the back, oh, yeah, the mommy, baby, many. Woman to me, from here. When you're me, for free, so funny. Oh, I am them to see I. Obafuano, over a tour, over a day, over a I was one of the Namina. Up inside the woody. Aside the book and Tamanso. I could have to be man. I got a bit for the Mukabo, which I was sorry. Oh, Benny was such a young woman. I'm a funny to come about Sakuro. Me, Body, I wasn't it. Me body agin musra, Papa. Me body agin to me, Kantaka. Me body agin wadini. Nyo saba side of Manano. Yajina wudimu, yebes yesiyan. Wana wadida putropo yabasamiwa. Ana konyasyo yebes yesiyakonyano. Amani yebetuwa, betuwa, beko. Oh, but I'm a penny and a found with the net. I love your mamma, I can't tell you, Danima. I'm a messy for this one, and you're going to walk. And I need another baby. Oh, be to me, Fanny, San Cocacochi, a master of an auto coffee. Would you say to me, I would walk? Cataura, Mamma. Only back to me, Zan and me as another. I am Balinko. Papa Nicolas Omani a champion. Papa, Uncle, there will be a Namisha of the Mahashala has back. When I'm in to me, we know as soon as we are to me to the Banconia, the Bobby, Fabia, Mayumani. Woman to me, from here. When you're me for free, so funny. Oh, I am them to see I. Obafuano, over a tour, over a day, over a grant. I was one of the Namina. Up inside the woody. Aside the book and Tamanso. I could have to be man. I got a bit for the Mukabo, which I was sorry. Oh, Benny was such a young woman, everywhere. I'm a funny to come about Sakuro. Me, Body, I wasn't it. Me body agin musra, Papa. Me body agin to me, Kantaka. Me body agin wadini. Nyo saba side of Manano. Yajina wudimu, yebes yesiyan. Wana wadida putropo yabasamiwa. Ana konyasyo yebes yesiyakonyano. Amani yebetuwa, beko. Oh, but I'm a penny and a found with the net. I know your mamma, I can't tell you, Danima. I'm a messy for this one, and you're going to walk. And I need another baby. Oh, be to me, Fanny, San Cocacochi, a master of an auto coffee. Would you say to me, I would walk? Cataura, Namame. Only back to me, Zan and me as another. I am Balinko. Papa Nicolas Omani a champion. Papa, Uncle, there will be a Namisha of the Mahashala has back. When I'm in to me, we know as soon as we are to me to the Banconia, the Bobby, Fabia, Mayumani. Woman to me, from here. When you're me for free, so funny. Oh, I am them to see I. Obafuano, over
Katua, over a day, over a granta. I was the one of the Yamina. Of them signing with the Asada Buganta Manso. I could have been Dima. I got a bit for the Mukaba with Yawan, sorry. Oh, Bini was a young about the Brewery, Yawana. I'm a funny to come about Sakurano. Me, Bodia, wanting it. Me, Bodia, was Baba. Me, Bodia, to me. Kantaka, me, Bodia, wanting it. Your son was signed for Manano. Yes, I would do. Yes, one hour did up with trouble of a Samuel. On a cognac, yes, you're cognac. I'm a near better to our Becca. All the family pension and your family did that. And no, my maker said to be a Danima. I'm a messiah for this one and you're going for. And then you never be here now. Obi to me, Fanessa, for the coach, Yamasaba, Fanuto, Coffee, Body. Would you say to me, I would walk? Cataway, Mamma, only back to me, Zan, and Yazanada. I am Banico. Say ya dom nyame ode na basha ma Moses say ye dom kase esire mu se jacha nyame a wo so ne ho ane mala matudu ayeda wo nyame serebo a won sere nkire ya tamfo da biara da mununkum sachi onfa wo mfiri adum nya de enko adum enhira enko enhira mu me yimpa yesem ensi wo yie ene anadwen da bibia wo tie me bia no mesere wodom mesere yedie mesere nkoso mesere nkwa chenchen ni sikada ho an o sere yedie a sere nkwa chenchen ka ho eni sikada ho no o sere wo penya se wo pa odom ankoma basayi adom nyame emma wunya no o sere nkwa ho san na nanadwi ni o sere se wonipa bonefo Wababo nsam sukusare na menya boto bonin so obedane ne ho agira mu abire abetwitware wanamu de obi nton sam fanhyire ne busuofuo osora prada nkranche de akire emubuo nipa kone hwefom de wompewuye de wompɛw opode wompɛw nkoso wosuru ja wosura wureto ene wosura kunkum abo ento ne so wure tumi bia wonu bedi asie baabi bia yakotwere wudin atwo Ocha boni bia wudin da so de oduni na musuma so de ka ne nkoro akogye bayi we bitimi kogye bayi ekase on we onipa sumasi nti na me kogye bayi tumi no bayi so esaya ade onipa da sani onipa sumasi na me kogye bayi tumi no na me dia bese na brapo mesena na dwin so obi eye wo saade na wo sura prada ejedi ekire en tono so wode wonyame wo tua wo ka wonyame wo tua wo ka eye fekeke da woni na ho so no na nyame tua wo ka sira wodom ankoma se do obegbo wudin ne wa mo ne kwa empapa so no wo sura prada ene wo sura wode tono so da kunkum abo en tono so wode ase yi adom nyame nka ho na untutu anamu nsiye Ewurade emma watamfo nsere wo da biara da han wonipa biara na eka ne nko na wo pe wasere wo no wodom ankoma emma de wo hwehwe ni mam ni wontua watamfo ka ba bia bedru biara na wodom ankoma emmo ho ban hwe wonipa biara wo no mo protect ho na sese ne Ghana ye hu ankasa Ghana na ye wo no sese no aye hu ankasa olumba ka aye hu Ghana na ye hu ntu wo no abo ho ban no hwe wadu anim die mu yie mu amope ehwa no ehwa Baby abeko bia ni wudidi obi betimi afaduani mu de adi wo nsamone obi betimi afaduani mu de agye wani monyam obi betimi afaduani mu de akum ete de abayifo no slow poison ete enu no ma hu se enu na atoro because no wo mo wo enu nyina ete mo nkase aduro bia ni baabia ete mo nkase ete slow poison no mo de mo mama fo nti wudidi you have to be very careful mu a mo de bibia mu bedi no
uko bebia na nima kwedidi because of aduane nti no mama ni na ho na brabo na ye bo sisi ya no wamma wani ya na wono mo ade ekicha wo no obi betimi agye afire wo nsama mo abrabo aye mobo na hwe ho so yie yesi enwa wo hwe ne ho so yie no ene odane otope ai ba se yi adom nyame a wode na basama Moses yi adom kese no omwa na yesi ne nipa ho ayi enipa hwe suro nipa wate wan suro nipa wunyi ncheda ena susudo nipa na nyobia no ye mobo sa susudo nipa nyobia no ye mobo wabrabo mu sa obi wo no ma ope strength a wode beka wo obi wo no ma wo pe ba bia gina no wapia wato amenam enya ese a esere kiro nyina na ye odo wate nsi enya ese a esere kiro nyina ena ya na ye odo nti suro nipa suro dia wo ben so ti yase na blabo na ye bono wan suro nipa owu onye mienu na wo de ba akwa kodi agoro odoma nkoma gbo owu no obo owu ba akope nti hwo nkwaso yie na hwo ho so yie na hwo babrabo yie na nkwase afo wo kurom to ti yase ne anyansafo nante wojimi ni bia wo wabrabo mo no ye wie life na blocking ni anyansafo woni anyansafo nante a wabrabo ko yie ye agimifo firi wabrabo wo kan tworo na wo sen emra ye wo Yesu no the three wise men one catch the three fools was the three wise men enyansafo miensa ne kwosra no se no munye nyansani a enka wo mbe kire Herod baby a Yesu wo mane kokun no nti aya fa nyansafo adamfo wonipa wagimi no fa na damfo a da bia na wabrabo nya den ensi yie da nti ye agimifo firi wakwan so wo ye agimifo firi wakwan a wo mpai bo no wakwan kire na wo ye no e be successful de ntia wo nhira ne mbamu no agimifo e wo ho dooso so ti ase eni nkurasefo e wo ho so ye den e dooso pe obi anani abie so ti ase na onim kurom sam we ene ahintasem anase ayi afutuo kakra mede brew woni agimifo nam a pe obi onim kurom so ti ase na ono omo nanta se nkofo no ono omo nam ma wa brabo eye successful agimifo de woni ne nam a ogimini Yesu kura ene agimi ose ni aduro gimie eni aduro afia na me wura enubenam hwen hahamam na me hwese me hunu gimie aduro a nyame yadom a me ye research me dia tubo for penny anim ese on kire me ahaban a eye gimie ese gimie na me mfa metu dwa wo TikTok ha na obi agimi a wa akoye bia aba no na watimi ahunu nyansa ntimi guso mo dia mo ntwe me ya me ya dom ne adom edom yen a enche bia no bafo penny ebo ma homa mu pe me mfa nka me mu me de beba mamu nyina motoso ma ye dan mati bi nti no agimifo no me sira munye ko na nche bia bafo penny de mo akwan kire ba me de bemam na mujimiye no jimiye duro akọ so ti ase na mienya na dure de na wa hwe ho so yie so ti ase woni adamfo bi nam na semisi amaso na agimifo ma agimifo ma masore wa agimi a o ma masore because masore no anyansafo nko agimifo na ewo mo no me ko me pamo wo mansa na me ko so ti ase anyansafo nko an tim nti wagimi a me masore no wo yo siti ogimifo ni wo obeba na ya twra bo sandboard no so yes, we don't entertain foolishness and fool. Nti woni mo kan a ena ase ya twro se ye mpagimifo wa asori wiemu nti no sa na asori ne ye den etie agimifo ni ogimi ni ba ko pena na owo mu ne yi no eyi no eko baby so yes asori agimifo ni ene ne warrior city sa basa yadom nyame nka obi bia ho no ntoto bibia na mo nsiye ene ye besua ade fa abofo ho ai ye ka abofo a ede na abofo o madwuma ne sen I can want to sing. I can the video number. On farmer idea can bet the Jawa Hanum. So yes, I can the video number and Martin. So yes, here. You know, and they be seen dear after above for home. Any on my Juma or my year. I above for a war honum. Yame somono ye far above for so any of the assuming yame because when yame or your henny. So yes, here, when yame or your henny.
Enti se wo sum nyame a enti na ya na abofo ne se onyame bie mani onyame ka se kire me no enye nyame eye abofo eye angels na ni enipa ye den ekasa onyame wo mfa nipa nkasa ai because what in a hintabia so yes warriors so no baso a what 2 rows ni gume so sa and ice cream and ice cream so no udi na no pa anadu aya na ye de so yes udi na no pa ya na ye de da bia nyame hira warrior da bia bebe bia o ma me ice cream no ma me yi no ma me yi oni ayi wendi ni ayi Joshua Sam na me ya domu a ai abro so bra ya no o wi ya de pa Sam ai e bi o ma ice cream di so yes here that's of one no so na yes ma ne come ho omo ice cream no mo di wi awo no mo nyina ya be chichi mo bi so yes aga da ne di aba mo nyina mo ka ho bi so yes ntabusu ene yesu ade afa abofo ho ene yesu ade afa abofo ho wo se abofo nti se wo kwa sorry a katauti because of angel nti abofo no wo mo ne yede omo ya sorry wo ti asori a abofo ne be wo preti nti ne ye wo asafu mu bofo ye wo asafu bia ni mu bofo so yes ye wasafu bia ni mu bofo ento bibi obeka sa abofo ni wono woboa abofo mu wo honom so yes and abofo so no mu si nipa so said your konfo ne bosom etisi ne so no saa so na abofo etisi honhon konkron wo si ento bibi obeka sa owo bofo na hu se bofo no esu edadi wonimu bofo no eho edadi wonimu bofo no esi ne so ena sunsum esi wusu a one ye sesa one sesa ubibia sesa eno ne kire se a sunsum aba abetire so ene yesu ya de pa ntini me pa chewo aya mo ma ne mo ma questions no enflow eno aso mo yenye omo tena so no panel na yenye omo tena so no mo ye swine pa eno aye panel na ma no no mani ade pa me gidi se ne so no yebenya panels fofora omo ni ade eno ama na nya omo no na nya asem ketwa me bompa yes enne no ye omo besa ya den aba unya omo ask a lot of questions aya na me ye teachings ne questions ne ye more aya na e flow pa e ma me e flow enti abusunya ene yesu ade afa abofuo mu si said your konfo abosum si ne so no saa so na o wo sunsun na wo nyame bofo a wo tisi wo so kasa ose me wa we Elijah yi mi hwe susun konkono mi hwe we Elijah mi hwe susun konkono la jabi se Elia se e ba de na mbedam ye ma wo a mi we Elijah mi hwe susun konkono Mesela jabi se Elia se e ba de na mbedam ye ma wo a Elijah bi se Elia se de na menyama wo was mehwehwe wo sunsun konkono na wo chi wo mu no enti manimpie mra se woduru odifu anim anye odifu ne wo kasa ni so homo no odifu bi ayo komisheni so yate wo komo ne wa hye asase ne mane nkom o yate mesene yebesua de pa ene yesua de ento bibi obeka so abofuo ensi no oboa ena obibia na sofuo bi obeka kiro so owo abofuo abofuo no ensi ne so no oboa ne bofu no hyede mesra wo moboa abofuo musi yes wamra wanyame abofuo yi o megina yachi abofuo yi o megina yachi awinade yensuro o megina yachi yeshia mo nyame ni dimu mesi yeshia mo nyame ni dimu yebe yo nyame adwuma yebe tobo sanso yesu yeshia mo nyame ni dimu yeshia mo nyame ni dimu yebe yo nyame adwuma yebe tu obonsam so sa so the asem enchinom ye ka abofo a enipa bebire ense abofo ase so the asem with that abofo no untimi enti asore with that abofo no because abofo na eko deliver wo message na ma wodoma nkoma enti wo se abofo enti no wo ba sorry akacha wuti wo yo ba akacha wuti
So tiasie enti no emo bia tofo bia medada se abafo bia ni there be onu ni won hunu because onyame wonfa won kasa onyame wonfa nipa nkasa because what ti bia bia yinta ne ho ayeso ohene ukwa himfie no ohene wo ba ohene wonfa won kasa ohene toma wo chiamen na o chiamen ato ama enti nyame na somfo eni abofo wosimi die gya ne mframa ne ye ma abofo na me die gya dere na ye ma somfo dan nti abofo no mu yegya eno mo sa ye mframa enu nti ne sunsum si obi so a na ne ho yira no because wo yogya abusu obi wa kwahye me bisa na nika obi wa kwahye me bisa obi wa kwahye me bisa me pa chon obetimi aye den abisa wo e be fa wo no na etimi se no wo question and now we need question me drop you down why we need question be abisa me drop you down and you need question be abisa no one kasa why you ho afiri so what's from something ase no more question bisa no papa ani dey ma me network na error for nti pacho see me wa say na still na more down worship okay any yeah network no ne na dey no okay nti ne no mo need questions no na masisem omo questions no na omo aba be flow so tiase o questions na waba na wa bebisa enti no ye ka abofo a enipa bebre ente asie dano na obi ka se an abofo etwempena abofo hwe omo ye spirit so tiase abofo entwempena royal baby want to send brother no so ATM all the way from New York afu do ATM all the way from Italy no ne nom so bolo hima me pa cho mi wi a mebo audio bi ama wati wati na obeko so anom a na wakoso anom wati Papa. Yes. Good evening. Na me pa cho we dey na hu say o abofo onipa bia na adom wo so otunsum si wo so no uhunu because abofo no no kasa uhunu wo so diasie onipa bia na adom wo so no uhunu ukicha rare gift ya uhunu so diasie zadi okonfo ene ne bosom timi kasa no sa so na wo sunsum a wotimi ne usunsum no yeden kasa sana ya na yeden etie enti no yes obi wono madom wono so na adom no ba foforo na unhunu enti you need a seer so tiase you need prophet wo be chiram se nyame nsa wo so enti ne ye ade we na ye ade we na adom no nya den ompie mra yes enti adomo no ese no nti na yen adifo no ye quantity ye won se na nsan susum so de adifo no omo quantity ye nti no sisi ya no oba no aye wazan oba no wabu obu a oba no akodim the moment a oba quantity ye no sa esu ni wo mu a ye kele no wo pani ni kele no obi won ma ye ni suban eye ni su okita jaman ehonhom eno de nam enti the moment adom ne be kan wa leader ni be hu no say wadum ye jaman ka ho e bata ho enti okay this ade no wo be wa ye firi ho enu ti ne quantity ye no me say me quantity ye for 5 good years but you see an uncle abeka so na me papa yourself wo enti me na me ko so obi ase na to so ye gya ye bibia to honom ekwohye obi ase ma ne tete yen enti the moment oni bako no betete wo no se dwaman ana koro no honhom obi wo no ma wo yourself so yo kronfo so yes obi wo yourself wo yo kronfo wo betutu kotokuo mu enti sanye ma ne wo ho enti no be quantity ye unquantity ya onipa na yetete wa saa aniema ne bedadi hwe Yusuf ma me ba ko ya ne yetete ni saa na dom ne bosom ka ho na ye black and white enti ye na de ne da ne ho de kire me frɛ ne se what do you say ne tie enti ye se ye pai tuntum ne frɛ ho because na ede ne ene ne ko
Enti sanity enti ne se adom wo so a ese unhunu sunsum nipa bi na obie wo so and nyamesom no you need someone to introduce you because nyame ba ye no John the Baptist ni introduce you no yes ba ye no John the Baptist ni introduce you no enti no nyame mu no won zem na nsanye difo no ono no onkon teteye ye ube kontete wa kontete ye no wawie no ya kan wa them for 7 days after 7 days you tutu form no ye de ade ahye ho ne a kire se wo sunsun wani agbade ko din wan timi amma ya woro wata ade ahye no wa feli enti ne na difo no wa mo no ya me pacho metio Yeye maya time na yeye mayo na ye wokumase na yeko gidi mpai bo minim sa gidi for omo na trase emi yetete wo omo yes me sa na hu na apart from gidi no gidi eye asori bi a me hu ni na me ya ba ya na me ko go from airport on about open mensa even yeye brana na yeye kwaje mpai bo keke kura no Omuti tete wa ma hu se wo sole se wo kwotena bi kura wo koda baabi na ade achi a wo mo ba beka gidifo no wo ko no obi ni wo koda pe huhum ne besi so appoint you to see here wo kwotena bench achi I say wo ye ya no aka cho na nsu mi hu se o young guys a omo kire wo omo ntete ese ne wo kam yeah enti se ni pa mo fan tete enim na wo ne no ye nkyerɛkyerɛ wo timi hu se esuro ni yes na ya ye wo wiase sa ne amana me yam se me hu bi Dabi na wo pentema nya ne ho so te ase o pentema na nya ne ho abe yisrade wo ya me fa mo na fe na afede na me kwa be ya ade bi kire se me nhyɛ da nya gidi ni se me gu ma ya afia na me hyɛ o mata ade ana bibi anso na me kwada ba bi kwara me suro yes me go to no won say maami emi ntwa wanu gidi asore no ukọ no ko badwaman usim ya beto udu gate na no a ya beto because no ahohom ne ka so ti ase but ene no ye nyasunsun sofo be ka se o adwaman de ukọ badwaman wo ye sofo wo ye obema wo pema you know sunsum wo so a now wo right the real energy a wo boa sansem no nkeka da ehu ni wiase bi so ti asem sansem no because ene ye nyo sofo be ka say be ma wo mpema de wagimi be ma de ye nya sunsum so de difo be tena ase me de ade a me pepa ye etwe oh no enkwala ne gu na ase ne be ye den ye nya difo ka say awale bebre nya bone entina awale bebre nya bone no se utimi ekohira obi aware yeso na de akini be ma na etwe mpena na ase eja na wo mo de beba wanim na de afutu na wo de bema wo edi afutu na wo de bema wo wodi kan akasa awale bebre nya bone na me de me pema enti se wa sore eba ware na kohyira ware no so wie na obe ma ne kwotwe mpena na oba ne be report to kire wa ase ja ase leader edi adwen na wo beka so yes here we need to learn. Let's just say yetimi suade first no so no de na me so na me koji dimpai bo a me hu ni say na asole bia ni ho a wo hu masem ka kire wo yes apart from gidi na wo kwa o ya asole na enkonhye na edi sem ni ba mu a no wo hu no aka bibi a kire wo say ni na won so afa so and that there obi to TikTok and that there TikTok ojina so se madoma ba hey na so na doma ba no obi ye na otimi hu etimi yi ni firi so so ti ase hwe eniema bi ono ye hunu se eniema na ye nimu se mo yaza so ti ase ye hunu se eniema na because of that so na meti we mese me bofo aba there be
no ba phone no krampo no woni mu wo fanya hwe wo pere de agu baby so ti ase but enne no obi be ka so me bofo aba no skoli wo kan semfo pe no ayi afiri so nah it doesn't work like that so ti ase dwajemfu a wo se sofo maami bia otofo ba bia gini kunu ai wo da je no so ti ase yes because enne yewo tuntum so de difo bi wo kurum ha no ma wo do yere kwa no wa kire o se obe ma ne nkofa abo wa bonten mra wo beba no ase wo yere no akira wo say wo HIV AIDS enti ma wo yere ne wo na wo be hu ano no waje wo yere so ti asie enti na ya mi bisa say enti se nkrofo no omo wo sunsum a enti omo sunsum no otimi si wa sore dem ho ana because good evening. Hey, my next. Daddy Mpacho, good evening. Good evening. Daddy Mpacho, that's baby, I'm sure. And that I say, share my baby. Yeah. If I adom now, what can on? Yeah. First, and not like media adom ne dine kitami. Okay. Now, one more me so. Okay. But we are now, Casa Domini news out to me, and maybe and some fatano. Yeah. I don't know about Blab or Western. Yeah. Nemo maybe and I don't let transfer by me so. About me, some Musa may be a change. Even me new be Casakranas and me be a manua Casa. Say, be at them did not come crying me. I won't me who is some ebony. But I know what tea as of me more, but no more than enters her. Or be an another do at them and some when you know a catch or not. Only a fellow I cannot connoy free. And see. Sisi I am so na e business. Ya nyame sum de ese o man Ghana mu de me de aya da bia me ka se hwe senya adom ne wo me so a e na wo ye ho hwe anye yie because aye kontonkuro wie kama ko tira bro chire kura ye madwuma de data ni ko so no wo ya enye yie ye ni nyame akọ amini bi atwam but wo tira ye se wo ye nyame enu nti na ya betena kurom hanom because na ade bi wo adom bi wo honom a o pai na empire o yi na enyi ye pai ne pai a enka eniema bi nti no ke yakotena ba bia ma yasuma ye den adwo yen so ti ase onse na nse agrada abeto onyum bi so ti ase me pa cho me be bwa mamo agrada abeto onyum bi na nyum ne to makoma so and no more. On the yen. I thought of the enemy. I thought of the enemy. Listen, me be fire ready yet. Never be fire ready yet. I'm the woman. Suit yes, aye, when one consider the baby. I really know. So, yes, yes. One was the Ayana Asofu Binomo Yeno, Ayana and Menyam Sum, Sebe Kafra, a yet tan. Because I have told the Bia Crumpo no, so the Kunya Mifi. Because no, me Kunya Mifi, I'm all software the family. Anyeme. Papa. What did you have with me because of a certain free the way now best obey. Yes, yeah. So that was said when Yama. Shamamia, me go to Germany and can cry him. No show about ya beer. I was just say, Mrs. Mammy, and to send your man a since we go money dear, a goo and son. And the other didn't to me I am mouth. Because already no so could 2 billion and tree. And you know, the sea and I start to who a Juman po any baby, you know about them. And you know, and you may be a honomoa. I am a man, some ain't shame kunai because you know, over sorry. Now, no, I saw now, corner. I caught Danny be full. Maybe how Obahano Yaza, make a toss or Yaza. Make a to play. Nizan here. Mimi ye play. We as I make a toss or Yaza.
last time I boy your bam hands, I'm on your crom for. Me the scene ging because my friends were ni more so beg protection. And me say me shame because you know your crom for me catch the plane. Shefie ade see na wo ye ne nchibie ye be botu aku watch na bia man kan kira me no ba be wia me me the protection ma well be say bia be wia me say no your kronfo tachi amoa me ka kire ni plane afi no John no ho so so your kronfo ogbo kro no anado na wo no enchibia wo ba be wu me ka kire no plane na ka me yo bia me yo difudi pe ma 31st camera eh me news ka me ma protection no china bi no wudi be wia me e ba bia me ti so ye nwuram me tu a bodyguard kura me ni bi security man kura me tu a me ni bi yeah me de ade bi wo no ma meka chiro plane o ma bie mu akọ oh me de me tu no me bi me ho kura oni pa o kokora de o ha ukọ masumu ye den edwome enti da manya me somo no ebenya sefo bi oh we se so ware bebre aware bebre nya bone obi wo no ma wan siri kura woni bi na wa ware bebre na wo disturb Ghana ban wo disturb grounds no so yes ye wo disturb grounds no enti no obi kunu twempena kura mpo na wate so sofo we si wale bebre osofo we si mpra twa nya bone osofo we si twa sa aniema na ya mo betena social media e ka kire youth no Ghana fo sofo binom me pachon mon ko back na mon ko sua nyansa se mon nim nyansa anate se de mo pen o so bi won ma o mo nya de o mo pe wia na to mo kwa jatem one thing about asofo binom onya de wo pe wia eno ano no onya ne ho wia eno ano no enya ne ho de obenya ho enya ho de obenya na wan hwa no de asayale wan hwa so a no de akotu abran no bia baba be yeden obi ababa be di yamma ye ninya den enna ho na first sunsum sore na ye hunu no but enne no aye adane aye bibi foforo twie first sunsum sore enkonkwa ye boni enne sunsum sore esofo timi ware ema e wa sore dem ho nyinara enu mu nyina timi wo ne nkwasiafo ma mo soso motete won kwa padwuma bi nye eh akurafo nko a oh eniema bi wonu ma umma ye re ye hu so ye hu na mmere wo ye ninka so emmere mimi nim sofo bi a woni obi ni maame awo a maame ne ba no guso ti asode dem o mu jimi mu ana mo ani mo ajimi hwe amani bi wonu mu a wona sire wo ma jimi hwe ledin wo be ka chem sofo bi adi woni ni nua abum o mo ba me hew na ni nua ne ye krakra se bodam ni ena ye den o me ye ma no koto odwan tuntum ba ye enye ya akwankyere ma no na lady no hoto nyame ye na dam ko bie shop kama kuli imagine say hwe enipa ye fucking no bi ka se enipa ye kakra set ai nipa sa ye fucking woni so ko bie shop no osofo na wadi ni bone no ma ne ko bie shop na no man ase enipa we wonya fu enti na ya ne tora bie nipa no bi wo hono mu a wo nim nyansa so yes o ma dwen ye den e wo fom enti du mre bi a ye ma ye ninya den ena ho wa ma wani ana ho a obi de sisi no de ada na onan enti mi se ano se mi yo bi ehu aduma mi hu so di bako na jimi a I don't know never forget him because no me ma me owu aduma me fa meto no onipa wa di ubo ni timi se no bi asofofo no ye wo mo na ya ne fa bi ye mo de so dia to no se no ba ma anya ni bi ma mi ano enti no o de be ko bi obe mi na ma ni bo mo ho di o e ma ni bi wo no ma sometimes no e ma ni bi wo no ma omo pesa na e ma enti omo oba no wa anya omo sa na e ma ne pe no ni omo ya dan omo ko ba bi foforo abusobu wa question bi bisa obetimi aye den abisa so tiase na dem pacha na bisa se for Dominic Town
O say Oba Joma no Ayado. But Joy is often as I do Nikita. Na abofo a wonchi ado ye adwuma na still wo gba adwuma o we kwa sane ntumi mfisa wo mutu kwa so yes e na adom ne kwa bonsam tumi ne be replace me pacho kanye mra so honhom nyame honhom free source no e de honhom nyame honhom bone e ne ba source so yes ye nyame honhom bone e ne ba source enti no obi wonom a ose o me bofo ne de oye me nko me bofo bi anya obi abofo obi a oni bofo eya dom eye grace e ba wo so keke so tiase wonni tumi e wo bofo so wonni tumi e wo bofo so say me de bofo we nko na me de ne yi adwuma da bi eya dom keke e na ode adom wo so tiase ayi ti say nsuo bi atene ko bo nsuo bi mu ensuo bi atene ko bo nsuo bi e tira ya na twede bia yemma ye ninya den ena ho so diase oso bofo wa me so ntino me bodwaman me ne nkrofo yire ne mo deda after all abofo no mo mpefi o susum bi ani ho a opefi me kancho even akonfo kora no obu ne nsa onfa nko na bosom dem so diase obu ne nsa onfa nko na bosom dem nanka mpese nyame bofo da bi o wo mo mpefi mi hunu nyam abofo bi o mu pefi dada bi o mu pefi okonfo kora wonu obi koda won fa nko na boson dem o anya de ode ko na so ne yeso mi hunu bofo am wonu de wo pefi so tiase ena se obi yesunsum adwuma ye wo bi a wo yesunsum adwuma onye tunsum sore so tiase ye wo bi a mama yen kre hanom ye wo bi o yesunsum adwuma ni onu no onye sunsum so de difo eni sunsum so de bia be ka se menji Yesu ni no oboa enya sore e bia wo yesunsum adwuma so tias akonfo so mo yesunsum adwuma malamfo bi no mo yesunsum adwuma enti enfa me ka se me yesunsum sore ya no ta dum che bia be kan ono so na de na enya sore enya so ye movement crash so tias ye enti no eniema bi wo honom a yemma ye ninya den ena ho the moment wa ma wani na wo no bi disisi no de ada no nine sha na brabo ye den etie enti wuntimi nka se me ye sunsum adwumenti no ye sunsum sorry no way because no ye eja oba eni sunsum konkon na na wo yi bi efrem na bi ada na wo yi bi efrem ja Moses nom sunsum so de di Moses mera so Moses ne hwan na guide no odoma nkoma ba say yi adom ento timi me kan jam say unji nyame ninti no the moment I won't nyame ninti no and there is no God who na ga kire o chine gas na mama mani na wo ne magimi ambo amayo bebre wa magimi ne munya hunu hwiyo wo china no ena mo behunu mu jimi ne mo kwase na mo de kwase mo maame bayiye mo de kwase papa bayiye in the name of the be yourself enti mame nja me ho kwan ma no se de mi ko huna me mre no yourself no ye nyame na ye da bia me kase me tiwe me nyame o wo nyame adoma ama me so ade me ye bia ye kwa nunti ne edura sori de mu a yes ye hia wudin mu ya de twa wa ti utumi tout ya se no tini ye dua so de mo ye botwene because ye frɛ wonyame honhom eso mra meye ye moa o megina ye chi because abofo na megina ye chi a de ebeye bia ye kwa eye waste adom akapam obi bia na se obi ye sunsun so de difo no wo platform isu teachings aye ye obetimi aye den aba be kase adom oka onipa bia adom si ne so no esiw so te sakom adom waka adom kwose dana Pentecost dani duru ye no ho kokoro be hye wo nyina mama ne wo mo kan akasa foforo hwe sunsun wa so a wonni obi bone da sunsun papa wa so a wondi obi yere sunsun papa wa so a wo bi de ne yere ba wonyem no da bi
Papa, Bachana, my last question about angels. Okay, yeah, me pacho my uncle. Bacha Kwame, so I be like, you say, we got Dominic Tower be activated to angels. Cosmic, I say, I am a pen pipe or panko. Okay. The compile will be an asoften say, oh, I won't say angels, edit dimension or nominante. Yeah. Angels dimension are like, or money by a guma. But me, I said, me who am daddy. Okay. And you know, it's I know you need a spiritual father. So yes, yeah. Only this soon nipa. Our babu wow. Or bet shrown. Na a ya both one power from. So yes, yeah. I don't know so I fret. So yes, yes, ya both one by a friend. Who friend na untimin kasaya tea woman. Ya wadia sunsumu eba na sunsumu ntimi nkasa sunsumu bi wa ba on kasa wo tena no na wakasa na wakire na de ban to ye nyame bofu ananse wa ye bosom ana ye tikuni na tikuni ye tikuni ya blaste no sana tie enti se unudru ba bia sunsumu wa ofele si baby me wait dear sunsun konkro ya da ewa ha na sofu bebre o no ma o ma bofu akọ because o mo de abofo de world dross enti sunsun bi ani wo mo so biem se no jiro mba TikTok o mbebo game no mba TikTok ba bebo game ya wa sofu bebre o ho no mo a Pacha Kamala so that in Pacha anti say bia ya ba won ya se obetumi a church no aboa na etumi. Oh, wo ba dia so ti ase wo ba dia no dia wo ba ye be nhwehwemu so ti ase ya wo be kan wasem ye wuram ye wuram a ne ya fe asem na kan ye no eye no kure etisa na entisa ne ya ye den ye hunu ba bia kwan ne da no ye be kiro pepepe so ti ase sanity. Okay, let me come. Good evening. Mbachana me bisa say minim say adom kawa nya ekoso bia woni Hunu, yes. Yes. But minim say sorry so for bi ono say na adom aba but e ba ya no so timi che say oba wo ni nsamfa ni nsa na ho meka no say stamfa Eno na ya za toti ya say Daniel kra say wa bodam social media ya eno na ya za se sunsum eba wo so a hunu so ti ya say because no honhom ne faw no mum o faw no mum enti no say honhom beba wo so na honhom na ka say abie say na mi chiri tumi bia ni wo beka dia wo chiri ai wo bedwam da wo de beka no spirit bia ni wo beche na chiwade e wo bedwam ebi wo okrampa asa bofo no omusia onipa ba akwa wo ben no na osom no na okire se ade wei enya me yede eno kurampo no wonka ebi ahohom bi wa wonka obeka to so wonjiri hwe because onim so oka wo ye nipa wo de beka no wadwen besisa enti tumi bi wo no ma obechi o se medie mi nchiri hwe me ye batan enti medie me nyadan mi nchiri hwe enti se de nyame honhom tema ne Metatron edi Moses echi no bacho kan ho ma me wo se wo chine wo se obofo no endwene wo wutim na wo mfa wo mra ato nya dan and free kai won ye nko ne ne 23 verse 20 aha What's me small bofo ma na di wanimu enti na brabo na wo bo no se nyame bofo nka wo ho a abrabo na wo bo no enya adwuma e na disa wo tena Facebook yaza kan ye nkwan What's me small bofo di wanimu akosha wo kwan What's me small bofo di wanimu akosha wo kwan mu na wode wakodru de masiesie na wode wakodru ba bia masiesie no o se hweye wo nanim o se hweye wo nanim na tie ne ne endwene ntia no na won fa wo mra to mfiriw efise miasafo awrade ni din wo bofu ni mu nti abofo ni nyame din wo mumu dade me ka tell me say wo abofo nti wonji nyame ni wo abofo nti wonji Yesu ni. What are you telling me? Bofu na nyame din wo ni mu no nti no wo afa bofu ni mu no waja nyame. Foolish. Told me so like them for bluff. Foolish. So yes here. O ti aka so ma fanya obofu no na nyame na obofu no there is no God.
What no? This is common sense. Ghana for yem me ye ninya den. And now na ye usia de yem padusia yem packing kind enti de bia no obi ni be kind no abekire ho. Abishobi we question bibi say ye nkomo mo. Me wa ibi ka na first no ho. Me come ani gusu say kura mitimi hu se bi ase mitimi bibi timi simi mu. Okay. So that ya me catch the wa ebebom any account to betimi aka asem bo buka say minimu ana. And so for some time no me be grew abuche me so that ya kura me kai. Yeah. Ebi wo no etimi close. So ti ase. Ase me man fa abofo me angels na. Yeah, ebi wo no ma wo tu kwan na ye wade asese ye yema wo. E na ebi wo no ma ya dom wo so mpesu betu kwan. Yes. Yeah, wakono na wagya wachidi because ebi wa na ode obeye adwuma. Adom na ode obeye adwuma etimi ye wo saa. Na tore bi etimi ye onema basa. Tobia what dia chese unsaka no nsenka no abrabo ye miserable adom di wa chi otimi ye wo saa otimi ye obetima bo onema nyina atu agu obekasi be ye na ye wo na so na ya adom na sometimes no otimi ye wo saa adia say adia wo de we be ye adwuma dia e no ye wo saa de yes Papa walo ti first no me drive ukra ase obi timi nche wo me car mu wo yeah na mani age ase all the time nesika ba me sam sa me timi shop ni ento ade akro obi timi be che misika bum na me so me diska no e che me de bi ton niane ne nsanche nkofo na nipa ba me nche bebre me all of a sudden no sa niema no be say me so da ye no kra ade achi ache me pray ansa na yeah ntino ss uram gusunsum because no obibia na sa call ne da wo so no bring nara no you need a spiritual person to guide you and I'm all saying na me too and I'm on me too ne beboa me so yes obia ne adomache de nyame de ama no obia na dia ekura no so yes yen obia ne gift anyame de ama no yes sana ya neti. And they say, my started me or my started creative author, na me so me candle, na me bomb pie say. That's good. And yeah, my bet me as I passed your first. Call me your bomb pie more than 3 hours, na me brain first. Yeah. So I answer, you must have me, I didn't think no do maybe I would. And you started best teachings, Beth, who bear last week was be. Yeah. And I may be on my bed, so no matter be no, my phone, I will come be on my bosom. Yeah. Empire, they may pay me free, Kumasa Rabbit and cry me, maybe who did you or Alajo. Okay. I be good to let you. Yeah. Me cook well Mondays, any Friday, na me cook, na me, as I said. Empire no. Yeah. Said you me baby I'm quite make teachings. Yes. Some will be catch them. And yeah, and come share. Aha, because Bibiano Minya, and you be in me say, at the end of Beba. Until then, I'm so calm, I'm about one boy, they be a between ra, soon near Mammy. Yeah. 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 When we say soon, dear, no, the right one. Edu who rema was so John. No, we teachings. I want to say, almost pen come share. Say me bay, me be share won't come and cabin where man go by the guso. Yes. Now, come send any panny be share one. A chin at the end will be to me, I am man. And no, now I'm on Jenny who know. Because it's a member, that's not a member, because I'm who say. Yeah, 3 days a year teaching. A BM and you work. Yeah. Me stock candle, no man, Jiramu, meeting Jiramu. Yes. I had a candle, boy. Yeah. So, me pompa, both for my. So, Doman Kuma Basaya Domina Misse, a dear Diana, I should know, or Doman Kuma restore back. Because candle, I get a cremaja, and Jamie be a wool bomb piano, as so candle, because o take a mano, as I see a who be a one, no, a jabby dear chile, to me be dear chile, who bomb piano, as I see one yammy whom be some. Yamuki as one yammy come near the animal kind. Oh, many be a power, and one said, as I said, you mean
me who BPM. And to me back to one. I was starting to fit in and run away and run just one my point. Yeah. Yeah. Me feel say, or say, me theater, and not my friend, me banner say, or me just no soon tear be no one who teachings, and yet do we back can't travel say, it's an overcall brooch. That brooch, I did it down. I brooch on a day, at the end of the hour. Just every now. Okay, now only ever to them say, oh, sorry, how much in here? Hey, Ubesu, so the Asian, Ubesu, a brooch that's it now. A jinyame, and you know, said there was touch, a bebuan. Na obesi so candles no na o cleansing beer why ye no cleanse so no se negative energy bi do achi a wo be cleanse so no ayi say negative energy na ye den afi honom ebi won ma na ye blockage obi won ma you are gifted nyame de achew e ya dom ache de nti se wan hwe so yie pe do se eko kakran sana ya na etie amenyame nhira na nyame entutu wanamo and metwa bibi peja me say you say ye ha no abro no mafo no wo ma na o dida ensuo ni mu no yeah you say ya na o mu and no man wo ha pa bebre yeah ti wa tu mi say me nkoma mu when am say mu bebre ni bread me call for na me bompa ye gusu na mtugu wo more than 1,000 e be gina me ho yes me come and nimba e say no ma di ni nyina wi yes tell bia eye not yasin e mo ade o ma wo maduane a odoma nko abasa yi adom nyame ye den ehiraw e mo ade o ma wo maduane a basa yeah na say yi adom nyame ehiraw na wa wadom nyame bekasa why no akoma to yem say they were following and we follow teachings you know obe master ho dia say e had a spiritual headquarters so dia say onipa bia no e say usua de emma usunsun ne ma no e ye den emma last no ma maybe friend from land no say papa na me shira watin me be di wachi wa bie mani ada ho do dia say o ti mani ada ho e ye nkom hye wani beda ho wani na ho so dia say wo ti sunsun ase a eniema bi enkoyie pe obesore ama niema timi ayeden akoyi ama won sa timi ayeden aka so ti ase nti eno ne ade ayeden ewo honom nti abofo de abofo eye real obi obeka se abofo enye real no oboa ena abofo no omumpefi se wonu obi yire ba kwakoda no beka se bofo asi wo so de no beka so wo bofo de obua enye se mamu fasade ne nhemu girim se wa ko bi o wa ye bofo statue nti no wo bofo da bia no aye toy no ono ma ye krife so ti ase ne bia wa ko do ne bofo she grass im tite skin bofo yi no she grass im ni timi nsi no ebu ono ma ye settings yo so ti ase settings yes setting adwen so ti ase man game e play mu game sunsum de wosi titi miremu no korampo no titi miremu no ma menka bibi nkira se bofo wo so titi miremu no mo bom do mo image sunsum na siw so no timi fled the image e bete wo de ma ho said obi ka se owo bosom a omuko nsuo mu ko so bosom no saa ne tie tinaya na obi wono mu a na wakọ tite skin bofo yin na kwatam ni freedom not na besi wo ni ye dwale no ni ye yese no so dia ze eti no mama masa ade no enyen dada mo se e bia tumi bi wo mu ana hwinim na men ka dokora njo bibia anim kwa bibia anim sa na ya netie bibia anim ye ka tumi a onu tumi no ode ne ho ye ka tumi a enipa nim tumi na de owo tumi ne soso no ondwananum obi a wa ben ondwananum
ena Ghana for mama man aya na mama ne ma bi sisi me ba yen na ma hyehyɛ me hu kuntan enkankra gu me ho odwan ngoma sensen me ho ma yem kyese enu na on be believe enu na yo okano yo movie so tiasem obi a wa bin okita tumi no se nkrofo no onhu omo ye very simple hwe mozama adifo no obehu omo simple na so ma ben papa so tiasem simple Yes. wonji obi hu boni nti wo kwa ne nko an nam odi adwe ne ho boni because no onji obi a hu boni nti wo kwa bodyguard bi ani nachi onam free bonto onu obi gine nkoda nti obi mpai ne bo so yes o Ghana pen obi beka say brame mo ho ban na onipa na wo bo me ho ban na police na ebo ne ho ban so yes here skinny beka say bra me bin wo kwa brenya so yes here na obe hunu skinny no na police for the skinny echi bode efo no ono nam na ho bambo na skinny ya maame no na sese na ho bambo no ewahi e bato skinny yeti o why bato yeti o be kasa ya ho bambo na ewahi be chirem to diase ho bambo no ewahi so diase obe kasa mebo ho ban na nkonipa a wo bo me ho ban de ka se wo so ben because wo ben no na wo poni bia ya dai ama me so yes good evening. Yes. No, one question. Papa na who call Odifo bi fear na no police gina gate anim. Search you. Na who call say who jempa ebo. Ni tibisi no Odifo no oni ani. Onhunu dia me be ye. I quite remember way back 2016 akromfo bi ba taifa na ya sorry. E no mo be fra yemu. Unim so mo daaye. Omo dam ade a kire ye ne ye ona ntoro me frem ni ko mu be wi ayen wo mu dam ade a kire ye ene na chese wa ben wo mu dam mi wo sa video nyame ade wo cha me post wo mu dam ade a kire but e bia mi ko difo bi odifo na se wa ben pa but mi ko duru wono ye de ense fofa me hwira ho ahwe se bibia ni wa wo ko airport ayi a ye de scan yi odifo nyina akotobi. Hey, you just money now. At the end, one, oh, yeah, we use scanner to scan someone. Oh, I know a thing. The patch of skinny at you. Okay, Papa. The question is very simple. I think it's a minimum so far. No, above 4 years, above 4 years. Yeah. My own before, almost only before. Above 4 more. Yeah, Dini, and Tina. Possible say, above 4 no more. Eyo munyano when he say and only special. Yeah, obi wo ho no mo a. Aminimo, e to bi abo Michael, e to bi abo Angel Gabriel, and e abo fo e na ni. Yeah. Be go so yeah, na ye ntena. Yeah. One will say above no there are millions. Above doors sene enipa. So tiasie. Above doors sene enipa and most of above no omo ye kuokuo. Ye se sunsuma kuokuo. Obi ani na chuma. Nyame abofo mpempem no. Omo ye mpempem. Obi ani na chuma. Michael e woni kuo. Sarafin and Chabe no wo mu kuo. Gable yo wo mu kuo enti no. Most of the above ni bebre wo ha omu din amma because o ye adwuma under Michael na oboni din pe wa limit Michael enu nti na abofo no Bible mu ni bebre ambo mu din no Noah no mu dio Noah abofo mu hye ye nyina no omma mu bo mu din because no omu ye adwuma under obi oboni din pe wa limit the master. So yes, yeah. And I told be a bofu ni bi wo ho no mu a omo keka ne bi a omo boa. Obi wo na ye din, obi wo no mu a eye ebiam, edin ye wo abrochire, obi wo no mu a
te obi wo no ma won say ye what style Germany for free abofo no they are the holding ye what on South Africa form free nyame nkulunkulu it means nyame obeka se me bofo the nkulunkulu so they are saying on one pay di man e say bia me bofo the nkulunkulu but nkulunkulu no wo South Africa eye nyame din sana South Africa for free nyame so ti asie enchine no na ya na ehwo no ye sai kwa omode rem Okay. so ti asie uko Portugal ya was ya Portugal for free nyame Yeah. so ti asie uko Germany ya was ya German for free nyame so ti asie enchine no na ya na omokohwe no mo dia be rebranding. Ntino bi se angel ni mo kafui. Eno na ya branding. So they say until last say obi nim say ni mo cafe ayantan frem. So they say Okay, say we say angels no omo like omo emu kuku. Yes. Like Michael the California age. Yeah, and you want Zeus. You was Zeus angel. So no me tender god no. Apra da abofo no. Omo ne from Zeus no. Omo do mani den papa. Enti ye wo mu bebre. Papa na ekoba ne say nipa no oyusu omo she Michael na say so e. Yeah, oyusu omo she Michael na say omo ni din da skinny. I'm telling the gospel truth. Me to no me ye honhom free ni. Me fra honhom. Me free tumi. Many a home kasa. Oh, money din da. Okay. Obey ne den wo money din. Okay. You should be do Judges 13. Verse 17. Sir. O say na Manoa e ka kire Eradebofo ni say. Noah ka kire Eradebofo ni say. Udi the same. Na sa wonsem yi ba mu a. Se wonsem yi ba mu a. Se udi animonyam. Ma se udi animonyam. Na Eradebofo ni say ni say. Eradebofo ni say ni say. Ade na wo bisa mi. Ade na wo bisa mi din. Ye nwanwan yi. Ye nwanwan yi because ya nwanwan ma no say ade na enti ni bofo ni yadwuma anda wo bi. Enu ti na o kwesi Noah say. Ade na wo bisa mi din because ya nwanwan. Okay. So yes, yeah. And you know you're the old money thing. Okay. Martin. And you know to swim part your next question. Obi will question be beside. Obi to me and you see dear about above angels. And you know question be beside. Yeah. Omo ye nyinam. Omo ni nyame itu. Sorry be aname kono. Na asole ni di sa chelebe na. Yeah. Sofo bu asore. Yeah. Na me na ye womo ya abofo omo ye nyinam. Omo na. No so say ura sorry dem a won hye mpaboa. Yes. Womo no jabi na nsarafen no eye nyame motia. Nyame ni motia ne karabe na nsarafen no. Okay. Yes. Nyame ni motia. Ene sa sarabe na nsarafen. Womo no. Enti dem a ye wo so sa yinubis. Yes. Womo no nche nyame unso kan samsa wose wo nyame a wo ti kerebe so. Enti se nyame ko ba bia sa abofo no ene ode omoko. Papa me person sorry pa o. Me person sorry pa. Sunsum sorry de wunya papa ne de ama me mu ode. Na wunya ayi pole na ye twimako mako siraka ne de a woni munudum kanea no. Ya obi won mo discerning spirit. Oje ne ten obi won mo otimi descende. Sha wo discerning spirit a uhunu obi no uhunu onibako no nya papa wonim so onibako nya papa because was adoma chede no. Me was ade ne bi wo me. Yes. Na me wo fie ja se me na me nsem go me hu obi o ka nyame asem a e se de ya minim se nyame ni pa nya adwuma nti one day soft be na me ne bo mpae pa na me ne ye bible teachings ya me wa no kofa
Adam suffer by a so fritation on what. I say the one or more young near man because he's a baby boy or invest was a man. I don't know why he's a man sika scanting or more bound. One day I was out for me by or ram me with them one the one or you were on solid. I said, in our boy. You met me a cat, dear, woo to way. Even or back on an ethical or titty or permit me a cancer with Priachewa after wow. If you or sort of quiet one free or catch a boy and say, my own come out, many will be. Now, my many were yo. Me near and niece and walk out. Yeah. So who know? Put me off. Yeah. And you know, say, who discerning spirit here. Obi nya wunim so nipa yi wonye. Yes. Sanity. Enti sa de no bi won ma wo sa calling no. Ade ni simi so say ade we nipa we ya. Enfri mi muda. Yes. You hokra me twene wo Yeah. sa ne ma ne mo nyina sa ade we wo ye. Ade we ye. Asa ade ma ne timi simi so sa. Yeah. Enti say me ti o be come and try na ye me ya papa. Me so no abia ekumi sunsum eso be twa me ntro because no se wo twa me because no atam na wo kan minim at the moment I be twa me ntro no na me feel say why she me bone Oh. ha me bu betimi ye fool. Yes, yeah. Into bibia wo the same spirit no sa de ne ye den e wo honom asiedu sa hene so no so wo bi eni ye nhunu wo mumun ai ye nhunu wo mumun. Good evening apom ti sen ba say ya do madawro ma me ho den pa. Yes. So I'm sorry, my cousin's been sorry over 15 years. Okay. Different cancer. Okay. Different cancer, sorry. Nah, that time I started out sorry if you could have been my evening banana. So for a nation of summer. I said, I made not that time, you see, I made the year Juma or Kana them. The way I see the other guy see, oh, I didn't be sick or Kai. I was within 2 days, no one, I don't know. Then you may yet find a bar. Times goes on. Not because I am there. Or did you scan it? I forgot to show from my name. Yeah, one will say, Susan sorry no. The abdomen back children, and no necessary. Ebi a waba me honum. Bofone say ebi a fa giant bra, na ka chosi fa nantwie bra. It means you know, mabu bofone asem ne so. It means me pentama nya me ho. Na wa twene ho. Ti for one kasafo a ho oden ye den eye. Sa na sunsum sore tie. Die sunsum na ka no enje moro. Uko jeburu so pe adom ne bu befu. Wo pese ubi ti no. Wo kire ne de wonye na wa twene ho afiri wo ho. Abe wo say first now you powerful pa afinu na o ba fom. Don't you be first now o makwa nkyere be wo afinu o ye madroma nipa kosa. Mako kivo gali mako. Eti sa de ne wo hom. Se sunsum sore se wantie bofo ne wo diifo no o twe ne ho ma ne ka wonko a afenu me won da ne toy tina tade a wo operate first no untimi operate bi adom no okọ adom o mo mpem kwasi asem sunsum o mpem kwasi asem yes News ebi wonu ma wodi ayesi kasem adom sa notie the moment ya like wo yewe ya adom the moment ya wodi ne be yesi kasem azan me no obi yire koda mi komia obi nufu mi koye obi sei no atwe ne ho fi ho pe be mu za fe no they say who kotoku fa kro wan hyem. Ona motontam. U don't throw aqua, to the here.
nti no de aka wan nsenkwa so de ase ba ne sa na de aka wan ye nsenkwa ene na wuyi nsenkwa ne sa ke ma ne ba pe osima menhwe amenhwe wontoma ye sunsum so de sofu bi wono mu a e ma ne ba pe osima menhwe wontoma na o se ntoma we ye dada kofa what's kofa for problem ntoma Sani say ade omo ye no ntoma na bi wo ho entu oba wo se ma me hwe ntoma no aye dada beto foforo na me mfa en hye wo hwe se bekowa ebe susu do say oh ade ekoso ntino ntoma na no de be susu yeso timi bone cha se malakase no ogbone cha amanfo yire no mehu na mami ai tu ye desperate ya good evening basa ya da madawro ma me ho odin pa o baba ko ni mi ona me ba so le na check akra sa ya hwan na tufu emze la se me yesa me bana dan se o to kwan kakra tufu ni o te sen ya ko share land in Australia kakra afia ne yaba okay menim so be ka I bra Holland hey o nyame adoma me ba Holland this time me ba Germany me ba Frankfurt ni your friend is Bremen nyame ya domo a me ba September enchi ni me ba Holland watching menya juma jise bia Friday because me koba ya na nyame adom next week na me start here juma. Ntini from next week e kono betimi aba why? Mini Kumasi me wo ayi teacher manti after nsawam. Good evening. Papa, my question is say, because maybe say soon, and I saw home. La blomu nyina ya baako. Pacho whiny. Okay. Of mama salani. Papa, Pacho. Okay. Ya omu nyina ya baako. Why? Papa, me so say I bought 4 pound the person in the cabo fool. Eh, Shama, on the no ahometi o. Wano dia ne ho ya hometi papa. O ye sunsum bia ne ho ya hometi. And so you good. Yes. Yeah. Shama, Ariel and Raphael. Omo ye angels bia. Omo ho ya hometi. One ne ya ayaresafo nyina ewura. Yes, every Thursday me born when Thursday bia the dinner me. And now there was 7 archangels really there was 7 archangels really days you know. And today bia ne bofo what duty. They bia ne bofo what duty. There was 7 archangels you know really days you know. They bia ne bofo what duty. They bia ne spirit what duty. And you know yes. Bofu bia ne perfume, bofu bia ne cologne, bofu bia ne atade. Enu nti no ba ha no mo a me wasofo ntale more than 50 because sunsum bi wo ho no ma wosi a won hye wo bi atade. Sa no mo tie o. Obi pe gold, obi pe yellow, obi pe sunsum bia ne na atade a wo hye. Enti no mama yensua de wo sunsun yem bin ye hu wo sunsun sha wo bin hu wo sunsun a unko ba bi kura so bi nya bibi ma o kita tumi a na this year nkasa no menta nche wo Ghana enti no this year ne ye be bin ye hu ankasa because in this year nya de a meta e ma che e wo Ghana me ba 1 month ne me come ba 1 month ne come ba 1 month enti ye be bin ye hu. Yeah, nyame adomo a
mo a ye ni mo ye teachings no nyame ya dom a wo a be qualify ye wo spiritual group ayate ye warrior empire ye wo abrochiefoɔ de na ye wo Ghana foɔ de ye warrior empire Ghana and ye wo warrior empire abroad. Enti nyame ya dom a ye listeners no nyame ya dom a wo a ye otai ba so pa ye be ye interview. Enti no say o qualify ya ye do be ka ho warrior say wa qualify nyame ya dom a ye ne warrior nyame ya dom ochina me ye interview qualify ya do be ka sa platform ne ho why ye won crofobia we need to let them in na ye nchiro mo kwan no truth yes yem omo to chiro mo kwan na ye won crofobia wo boa omo abrabo ma they will definitely help you omo nanu omo achi ma wo da enti no obi ni bia bua no peja no truth yes ye nyame ya dom a warrior be you obi afiri mu de wa be hye ho why sa na ye den ye kono sa na this year ye kono enti no nyame ya dom a warrior wa qualify enti no chena obeye interview ye warrior empire abroad ene se abrochi for ye no mu ye teaching se pa na enye sam ketu na platform so aye de papa network and it call ya free so be monitor wa we minimum say abayifuo ni eye mesa o so tie awie ni ka ye me teaching si pa o na ye ni ye chere protection I know time be 11 okay yeah matia fe na mahu awie ni ye teaching si pa na abayifuo ne beti network no any ye we but ye near ye teaching so warrior empire platform sometimes no ye teaching so warrior empire platform ya numere ya no na ye WhatsApp no na ye WhatsApp na ya join group no ti nyame ya dom a omo wo Facebook no TikTok no mo ye ade no ye be interview mo ye serious no mo ye we ya na de maka wo say ye be twa ntoma nyame ya dom a December de empire be ga e wo warrior city so serious ne de ye ni abre because yentimi nkome yankwaje 100 million na asefo dabi 100 million kwa wo ginu o jawa ye tutura bi a mo abrochire no waje awie no o si twa ho send me me fanya kwankere no asa dia blackmail you si ya no omo yo yes or just can we are or say a quanchana ye be just so chow ho e de send me and to chow ho send ne pet no de no blackmail you ese say one first can be a meka ho a or the beba TikTok utusuro na utiasa ma me be friend from you also we utiasa fe de wa bre and also for them famra abrochefo so mo bide o what's it da a week be 1,000 a week be 1,000 no say dem abre fabra to say ne wa kire sofo ne say on famra no wa bre mo di adwuma edi amanfo ma ame no mu na mo bebre o mo bebre pa wa gini sika wo se oton na ntwe mienu ena otua 30,000 ade na wo ya ma no wa nyini yi o se ni kunu ni woni ni kunu problem ena no so be ye ho adwuma ma no ena uji ni na ntwe ni 30,000 eno so on twa ne ho nsende o because ade na wo ye no e so twa ne ho nsende so de ni kunu ni hu pe na ni ba chew say your format be ma ni hu pe ni ba chew ho ena lady ni se da me wuro me ho twa ne ho ma sofo say hu no me ho ni yie ti me mie mi nam ade woni ane aya na wango kana yele di Well, you would man royal. That's you would man royal. What's wo ni yie mami si papa mi twitwa de Sunday no afi mi ntisofo ne nka be ya 1 month me fe ne say problem no sa ni ti obi bia nchenji ye was for $2,000 bra one farmer made the way you need battle talk mami se wa gini sika be ya 1 year ni it was say one family na wo sa asofo no da e beti atomu no meba be se wo cho
because said the man for the hon semo e ba me honom na ye wo ha manfo oh ha na lady me say we su sidam awie de me che ne se mabre because me savings and me save to one ma twini nyina ma sofo me nim sofo di ma daja ba me kunu be ja me enti me se mabre be ma ni nya me no fa bra me koya na me bai. Hey, nimi ko tami be ma ni me nya nta ni pie to so ka wo. Kakra ne sese obi ye ni bi. Kakra no obi be ye ni bi. Ai, kakra. So ti asie. Hwie enti no, e man wo mama ni na wo. Sofu bi ka si twa wo send na entwan send no de be blackmail you. Na pa woro so for pa be pa be ka to se twa wo se so This say no won say said you be ka kire wo no wadwen ko saa de ne so. So ti asie said you be ka kire wo no enya de a wadwen be ye den e be ko saa de ne so so obe kire ono no ka kire maame ne se maame no enya den emfa send no na wo de send na obe ya de ama na ni kunu ne be ye den na ni be gye ne ho ni kunu hu ne pe na ni be gye ne ho wo ba so e bia na warie nkoyie na warie egu wan hwe a wo be ye ene se wa ye desperate ene wo ye afa wo ye wie ya blackmailing wo so timi ka che ne say wan send me 2000 na me de ba na me de ama bloggers ene ma me ne se sofo maka che ne se won fa mmra enti se wo de wo sofo se wo tie mi ne wo de ba na bia ma me ne poison ne wo betu asuka because we ba hose bua no obi adejama warrior kakre enti wa free land na kwadru Ghana warrior ni se me bua fu pa ya ne wo ne wo ko ba e once na ha na land me ba de mo ye Edian mo ye me pacho me ba ya me ka kire wo say me ko enkuru mako 5 so enti 2 days be na ma be di wo London me ka kire wo anu si yo me free Germany ba ya kakra me frɛ wo ma anti wo nka bi me ba me kurom London nye me kurom so ti asien esi a me call Germany krampo no o ma jeme ma started Dutch in school afi we akwante na utu ye afi we ya akwante na utu ye enya London purposely o just o be twam keke say menya sofu bi ama why menya sofu bi ama wo nyame ya de ma me po me de ne contact ma wo na woni ne nkoka sensem menya sofu bi ama wo ya me po wa me de ne contact ma wo bo number ne ma no ene skinny Bobo number no. Sign so men kan punchira. What is it? Also opese ubi oni skinny ani. No mo ye nyam djuma ni ye. Eh wo mo di obubua o. So me fa number mo de. From number ma wom. Kakra, me pa cho Daniel the number bi be ma why na frɛ wom. na me flow bia Oh, Oma ben pa wo mo no so mu hu na de. Omo ye mienu. Oma ben. So ti asie. Oma ben. Omo to so wo bofo. Omo wo bofo zigzag. Omo wo bofo sawantola. Omo bofo no ye fe ni zigzag. Osa ye sawantola. Omo bofo no sa na ye fe no. Friend, I don't know what they are about to not friend. Also, a buffalo 690 angels, as a one tola, and a zigzag. Zigzag, no zigzag man, a panting. Oh, I ask some more. I brought you for woman in the hole, near the aircon and what ding. Oh, Chapman, and then my man, some a yemen, just I'm you may my bassa. Was a sofa, my catcher so one family, I feel you my bed. My wali be good o'clock in the goose, yes, and an answer for Kakra. But I never told him. I never told him. Kaka said, I told him. What him, Zafoko. Damayobi.
Finland force ya yawom. Na omo ye nyomo pa ya America for man. America for man pe. America for ni Germany for no. E no mo tell you wo mo pa we kan kra ya me ko to ni Germany. What have you picture that you which wo ba ye bia no bo ayi sa Shabila nko ebrezi ya ni. Wa shen satia ni Shabila nko ebrezi ya ne bo ni kwa echi. Si afeni so for na starting ho adwuma. Hwe say ya wo ye bia tie yi. Ni a start ho adwuma. Ene o be wie no abodam. Be ka je le aba me. Ene so for be wie no abodam o. Oh, and cry for every Shabila nkwa no. Ene no wo a ne bo kwa echi ha. Change wale. Change wale. Oba and the bomber mean and one draws off for 2 billion Nantia Bako. I see was off on a protection in the Yamama and the Juma Cosso. Oh, so, mammy, will you be here with this with me? Oh, there be any baby and no about them. You call to me already yet beyond the dressing now. And I was here, Mumma, you need now home, especially the blue chip for Mumma when in the home. I saw from the castle, Munti Jam once and almost the blackmail him. Social media, they are Or the bed blackmail you, Shamami was with you, Sikasa 1 year. Still now, look so general. Hey, I need just a grada, oh, son. I think some low key. Ono de na kopaja so ti ase ono mo ye because ade a wo ye blackmail na wo blackmail ma me no me kache ma me say sofo no ede na deja ne ba sofo no so me wone de me de beba na ateka atipay antija no mo ba de kumia omo mra me kume nai na dane bo si de ya obi a beko What's it? Onipa bi wono mu a nokure fe ne nokure wo mu mpene ka enti the moment me say ameti we amanfo enche ma de because of me nokure ameka enti because o ba ade na wo ho na meka chiro plane me fancy o enti me ho nya wanika u be dwa me u be ye washi anya dia me yes ya me yes me no ye me no when you are wrong you are wrong when you are right you are right sana yeden etie enchi no ompe masem chino America for mama money na ho so tiase mama money na ho pa mo no German fo mama money na ho na de ekoso na no odin abrochire adwuma yedin abrochire brabo enye yizeun abrochire ansa no be adwuma nye sika kakra na sika na beto account mu kapo aban ne betete se hwim kakra bi ne ba bedu account ni abrochire brabo yedin nchini mesram mumma monni nyaden enna honom na enema entimi nyaden entimi entuto yie to dia sin okay yeah what type of one to no why Mwakasano, mama, jasa, mama, so, well, we no code right, no code truly, no. Asamu Koda, Mumma Koda, so, and Rebecca, yeah, what no, yeah, and Rebecca, yeah. Just say, when you just say,
Ebinom ni na media so omo pasem o. Yes, omo pasem. Ebinom ni na media so asem pempo ade. Omo pe. We no ko right here, no ko true ya obetro here. E can say. Yes. I can say. So yes, asema ye kan no ko bi ya fa no ko bi aka ho. Just mo na mo pasem edi manipa. Asema ye kan no ko bi anim ene ye mo no ko din enura ne yakobo kakra. So yes, ya kakra esi ye jai. One hia ni Ghana fo mpanifo akoyi na ba. No be no ko tantalizer. Eti ya kakra ye jai. Na wasa e ko faba. Si no ko true no ko right. Who are what church say there man? Jai. Wo nyame ne hene jai. Party. And no ko true no ko right no. Jai. Na asem kwa moma ne nkwada. Moma ne nkwada din wate. Enura na ye fresh. Ye be kan bi. So ya say ye dem Bible channel chi. Ya asem ye kan bofo ho nsem. Ye kan noko bia ho asem. So ya say noko angel tantalizer. So ya say eja bushia ya abofo wo ho e na abofo no so no omo de aduham e na ye djuma ye what type of incense nyame ya dom a o chena ye be say teaching si anwumre o chena me ko airport me ba ntemo e be say teaching si anwumre anase nya bi o chena anopa aha Papa me pa cha o betimi ayi bofo ba ko esi wo se bofo we di ono na me tom no bo mpa ye bi ono nkwa na be boni di etimi possible yeah etimi ye possible sia because no if you are ye bofo pani ye archangel Metatron. So say Abraham so wo ho enchina no ntina wo ba fi ha no na temples no 4. We have 4 temples. Sunsum bia ne temple. So yes, engineer not so also betime yi bofo we aboni din di abompa because ye bompa ya ye both true angels. So yes, ye bompa ya ye both true angels. Sa na ye den etie nyame ne hene sesen. Papa Papa cho say ebia o ta bon pa say o ka say o fu Michael yo ko fo ya Yeah. ebia bon pa ye for ya o ti me boni di ebia o bon pa ye for ebia ra di nya wa dom no o ma nko so a o fu Michael o betimi aboni di sa Yeah, because of your kofuo. And I will pay more yes so bo Gabriel din because on any deliver message. okay So yes, we are so bo Raphael din on any yare safo. So yes, who pesika so bo Samuel din. Yeah, on say angels on so she dey om tutu nyame Jehovah Nissi. Jehovah Rapha, and you know, yes, Jehovah Shammah, and you know, oh, yeah, dear Bian, Bofua, be born knitting, and they are bompire. And so and told and the way some Pumu Bofua. One no, you soon be could have Mephi. I was some Pumu Bofua, you woo Bofua. So, yes, yeah, Sana Yading, it's here. Papa, good evening. Good evening. But better maybe some kakra. Okay, meet you. Say, I don't also. Yeah. That's also Diana would penny like this will be a penny or my way, Muna will be so idea. That's what the man. A new one saw the man. Don't you see? Diana will be sound because a new one who are no what the money in the war babaji. Yeah, obi ono ma wadom no wa hunu se wo pie hwe Ghana for edi for mpanifo bebre ye mpani boni and then make us ask him we I quite remember say na me ye ade ma lady bi wo Angel FM
na lady ni catch me say papa me do beba me shows because ade a wa yama me no e pese nipa nyina ehunu e na lady ni de me ba Angel FM enti o chia me kwa me e na interview me ayo cha papa o chia me Kofi e na interview me woni mo say osofu obi ya osofu obi frɛ ne say ahina ne tuaye obetua no mpa mo me mfi radio ni so o ma me masu biem wose wo ma me masu biem na osofu no ene papa na kasa no odi the two speaker out ntina metie so yase sofu no so agidi wo kuru wo ka je me say boy no mama mane mekika se nsem no na ogu ya adwuma ahina otuaye enti di otuaye na obetua times 2 ama no kana fu asofo bebre ensem oni ena wudi e kokoso okuro ma bebre sekire bebre Papa hello can ask them no e for penny pa o penny pa machine 2 times obe je wadom no yes because obi won no nim say ukita higher spirit enti no oba ka cho se fama me ko difuo bi ho na wodifuo no se nyame atia ne ka o ka kire me say way back 2004 o ka kire me say me wuhuru manim na me fama taade emre no me wuhuru manim ngu ade mu na me famre no eni mataade kakra kakra die kakra ne be yi na fiso ye be yi na fiso wo de asem be mayen wo ka se me uhuru manim na me fa 15 million enka ho hwe that time wo kita 15 million na timi to ka na ho me ya bi kwaji 15 million me kwaji mi chance sofo se sika na menya no we because me ni bi was men from my child, dear, my son, 3 days a means, ye. Nami who many who are dear. Nami family. And yes, I now who you restaurant or easily go on. Aye, Kakra, so then some. Oh, can some. So, yes, and you know, and you be Anna, obi one ma wanya papa, mimi ni masofu bebia, and someone near coach Barbara Manin, woman do kurum hanum. Na sube hu omo no, omo na manfo praise wom. So, yes, omo na manfo praise wom. Yamma ye ni na ho. So, yes, abrabo no wa ma wani na wa, obi de 6 better na 9. Enti se me ye jimi, and na me wo huru manim, and na me de koma papa na nka ne, e bia me twitro. That's it. Sana ya na yeden etie abuso bi wo question bi bisa wo question bi bisa betimi abisa obi wo question bi bisa na yi maame se ye nye teachings about perfumes kakra na ye set teachings na ye de asi ye wo sunsum juma na dwe na me nkoto aso because amanfo ohia moa abayifo ne enko strike wo yes I don't better me be say. So, most soon die one. That's a what for see so. Oh, die no ba wa so hu. So, what for the Susan, what for the bony thing. But maybe they na maybe who already was here friend Elia. Yeah, but for no you see one kasa image on person be hu no. Enti o you see one kasa image in the higher day and the wakasa ya na sometimes at yes ade no. Obi one most of the angels ni bi one ma hu yehu enti no bi one ma o you see one kasa image to talk to you enti eno no wo ho no mo sa so ti yase eno no e wo ho okay obi a obehu mehu bibia no o se bi obi ho so di mu mi na me firi soro ba na me kita poma na sa D4 na so mu ko like ntoma etwa makoma hu ehia obehu me bia no mu hu mani manim na eba enti mi o kan no ma hu ni pa akro yeah wa kan dia mati ase Martin ba se yedom nyame kan no ntu ana mo nsi why
Abusu obi a question bi bisa mu ni question bi bisa ye last teachings ni ye dia ba wiye. Amen. Papa to last one. Okay. Papa to you can the bomb pie. Yeah. I can't be our Jumai. Yeah, kala bia wo dwuma edi se wo bisa de so white. Se ade na wo bisa na ye sika na ni munyam so yellow or green. Eye bia se ye okun bi na wo pese ukọ ekọkun a say wo so either red or black. Candles bia na dwuma eye. That's Papa. Yeah. So we here BB so every universe and one no more so we saw rainbow candle to activate all the 7 archangels. Okay. Much no be una say papa bia betena ne nchen papa ne betena ne nchen a ade abechi an papa na pie no ko papa ne kasa bu na sum ka che ne say bibia ohie bia o de be ma no bibia ohie bia o de be ma no say no chire no be ma no na emu no ase papa no ene na na fiti nkola be mu sa no o di enyi se say no wadu ne mpani fie so wo so ware wanya be 30 years. Yeah, I be on my marine spirit. So yes, you do a home one. Yeah, your home our yeah, I be on my spirit our warrior. So yes, you be on my spirit our warren. Our nam. Interview on bit mam when you sika, but our warrior pa dear. Won't worry be. Tell you a dow con dono, no, I could pay be other film. Robert na wa se wani monyam e ma bebre was a problem no e ma bebre was a problem no omo ne honhom ne nam nti aso hia odifu bi na wo bisa honhom no ade a wo ye e bia wa fom no no di wachi e bi usu a wo hunu wo no ho ye ne fe e ne wa waro ne wa gya ne kwan na okọ no aye free sa ne ma ne wo ho no. Okay. Yes. Why? I don't say that me use candles pa. Yeah. I say me bisa say oh bon pa to me so all the candles na say your particular candles here. Yeah, what me use all the candles and it depend prayers I will yes I'm pa bona wo bona say no odin dia. You have to use all the candles. And the do on no more say wo bon pa ya and ye bon pa ya ye focus of ade baako. Obu a wo bom pa yo kika ni nyina bom no ye mom pa yesa wo bom pa ya wo ebu an ma ohia yare se ohia kwantu ohia yedi ohia ware ohia sen wo bo se empa ye na enko enti se wo bom pa ya focus ade ba ko the next day no akoba akoso sana ya netie. Yes Warrior Pastor me say time ben so incense. The correct times I'll be so incense. Yeah, time I will be so incense, you know. A be on the me son early in the morning, and a be on my son evening. Okay. Yeah. Okay. I will use incense. I will hear incense prayers. Which me son early in the morning from 5 o'clock going to 6 o'clock. It be also early evening. So yes, yeah. Now, what's saying? How many now? Also incense ye baako miensa 7 and 14 21. Yen so incense mienu say ye ebia obi na how and now we back to sender and ye so 4 because 4 stand for judgment. Ya so ebia obi how opesi bibi kọ ne so ebia wo so incense no dia domi wo bi dia ama bibia ye nipa kona esese wo so 4 stand for judgment. Ebia ye obi do ko gina court. That ye di agrada ko gina court. Asini kunu so. Ese wapa court. Ese ba bia dun dia mpa bo ntimi nya hwi o. Ese wo so kura na ye nya jiri nti wo so kura na nya dia ebe ye adwuma. Eno no ye so 4 ana 9. So tia se wo problem bi na so wo court case bi a either 4 or 9 na attorney.
Sana ya neti. Into the ones them who yesun suma dia, you need guidance to direct you, sir. Okay. Yo abusia ye ko ye nimu nessa. Into abusia ye wo type of cologne, sir. Ye di gare. Ebi ti say warrior cologne. 7 powers. Excellent. So yes, Fidels. Ni nyina ye type of colons a ye di dware eyi negative energy. Ena nkremofo so mo wo mo kono ye friend abiba. Se bia wukunu how atiti bi da wo so ad or how bi da wo so be yusu abiba colon. Eno so ye very powerful. Ye wo Alice. E ma na mo pe favor no. Ene ye wo love in the air. Love in the air ye mo asofofo no ene mo adeda na aware abom se Jonso egbo akokko no. We atwum condemn no. Mo na se mo charisma no epie. Ene ye wo woman charisma. Aware ho ye de ma otimi sra. Ene ye u sra wi a no address no akofa kurom kiane ke no be chi bi. Obeche crowd. Ene ye fe no woman charisma. Eye very very powerful. Eno no obema ensra age oba nko a. Eno nti ya tuni di woman charisma. Eye very 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 powerful. Sanity. Nti you all type of colognes, all type of oils. Ti nyame ya dem ochina, ya dem be ko spiritual shop ho. Na ya kire mu. Na enema etimi ayeden adane amam. So yes, any wo dade bi twa dade em cologne. Eno no obi aye wade no obi wo hono mu a na opese wo kire wo se wo wunyo obi awabra bo to betime tietie wanim edura na do a eno no de repen chiro ni din no ape fomu wisa 7 na wo de adwade dade bi twa dade em colon no no ahunu se power pass power wa wie no wo be kasa gukosu aso de apra wo ho odi ani ni din na wugina so dwade de akonkwanta nan so eno ho no menkyere ha ye kwan ho sanity chot yase ene ye sharp oil ene ye tender eno no tender no obi be didi watam obi be kasem enim to so no person no kore de dia tender oil no ye wade ye de ka ho nti nsu eto na prada na edwa na be gesi ni tirim na wa ni tirim mienu no ehunu say onyame eyodo eno no ye fe ne ma me akosu abene wa enkode din no diase be wo sa de be che ne ye bo wo so di ni fie jein ye be sa ko ye nchi o sanity eno no eye tender oil ena ye yesa de no eno no o dware a connect tender no eno no wo dware na ni bre so ena wo dware yesu shede su rimako ne su tugu ni pakone so na nature nso di ntie ni pakono. So yes, ni nature and so the sakwanche no ya wo hwi makokoko wo su egu ni tiri so ni nature ye den eni wan na ada hin krom e urade Yesu abroche fu e priye yo abroche fu no ya bete for the baby am down to mo be ko djuma ba na o ma bre tire mu wo furu usane wo furu no usane especially Germany for na ya ne ta be da pa mama ni Jessica abroche de e asemu abroche de se so obi akọ hobi no ko tua nyansa no ba fie anu odin ntina na hema ye yi na fi so ada o ochina ye behia obe ne den wa bre okochia wa bre wonna ejabusia ye wo san ne ma no ye den e wo honom ntino entina ase e ma obi medi uso nkwase asem abusia ye bre na ye bre nti ye de mu besi ha be se yi adom nyame nka obi bia ho no ntutu obi bia na mo ensiye ade bia wo hwehwe bia no odoma kuma be se yi adom nyame emfanye den emfa endum nyame ya dom na dom ndom ye ya ye besan ahia me de anwum yi ejam kwan